Gonna run from the pain, hide from the shame. I feel it in my body, and I just can't let go. Tears start to flow. I feel it in my body. Girl, I feel this magic, and it's deep inside. Dobro jutro. Bolje rečeno dobar dan je već skoro podne. Oprala sam kosu, nakovrčila na ovu traku i moram se ići dovesti u red. Idem sad odraditi skincare rutinu, staviti šminku, leće i moram se baciti na posao, kackam vremenski. Do mene napravila sam frizuru, našminkala sam se, snimala sam što sam trebala za sad snimiti, možda ću još kasnije nekaj snimati. Uglavnom već mi se opustila kosa zato što sam stavila ni sat vremena, tako da malo su se kovrće već olabavale, što meni osobno je ljepše, ali sutradan će već biti ono, ko da nisam skoro ništa radila, ali kako je postepeno ošišana, onda ljepše izgleda, tako da ono. By the way, kako sređujete mladu kosu, ja uzmem onaj sprej, lak i onda onak malo zaližem, ali sad sam malo prečerala pa imam tu rezance, ali s obzirom da je suha kosa, odnosno s obzirom da je svježe oprana kosa, onda je okej. Sad mi je u planu zapravo pričekati još možda nekakvih pola sata i onda ću riješiti arisovu šetnju i moram ići do kemijske čistionice, odnijeti jedno odijelo na čišćenje jer imam neki event sljedeći tjedan, tako da to sam planirala obući, moram ga odnijeti da ga očiste. To je u principu to je ono što moram danas odraditi, zato što ne želim da u zadnji tren odnesem na kemijskom da ne bude spremno. A poznavajući sebe, to bi se moglo dogoditi. Evo, stavila sam odijelo u kemijskom i kažem ja ženi, to je kao ima neke žute fleke unutar sa koja je fakat staro. Kaže kao to vam neće ići dole, rekao ma da, kao mislim staro odijelo, a kaže ona da vidim po materijalu i onak pa dobro koliko bi im dali, pa barem 20 godina, onak nice. Vrijeme je za fit check. Ok, sagriješila sam financijski kompletno, naručila sam si još ovaj tjedan s Asosa, bila je brutalna akcija, osobito na jednu mango vesu, tako da idemo sad zajedno otvoriti, jedva čekam da vidimo. Ajme, ja sam zaljubljena u ovu suknju. Vesta je super, mislim, ništa joj ne fali, ono, nisu čak, rukavi su mi čak taman, ali suknja. Ovo sam mislila nositi na svoje jedne bakanđe, imam jedne čizme baš onako kao sa platformom debelom, malo onako vojnički džir, htjela sam na to nositi i mislim da će biti savršeno, dakle, Sprobala sam ovu Stradivarius majicu, mislim ovo je sad minica mi je ostala, nemam nikakve nove hlače. Uglavnom, drago mi je da sam uzela XS zato što bila bi mi S široka, preglomazna, tako da eto. Zapravo sve što sam naručila ostavit ću linkove ispod ako nekoga zanima. Ali također, dakle, preporuka za ovu majicu da si uzmete broj manji, zato što je dosta široka, što se i vidi na modelu. Zanemarit ćemo kombinaciju, znam da nije, ali samo sam htjela probati vestu. Ja sam uzela M, to je zapravo jedini broj koji je bio ostao. I fakat mi je taman, jako je topla vesta zapravo. Sviđaju mi se ovi gumbići, ima džepove i fakat je cute, ono za te novce, za popust koji sam uzela. Zadnja stvar je ova majica, ima jako dugačke rukave, ja sam full visoka, mislim 1,72 m, mislim full visoka. Prilično sam visoka, tako da ovo imajte na umu, mene to osobno ne smeta, ja volim da su duži rukavi. Malo je tanjušna i onda sam išla gledati zapravo sastav, ima viskoze i
nešto. Uglavnom kad je viskoza u pitanju obično je ovako kao malo tanja, ali je jako ugodna. Tako da ispod ću nositi, ne znam, neku potkošulju u boji kože ili ću nositi, ne znam, bijelu potkošulju ili tako nešto. Sasvim solidno, dakle za ispod možda nekakve vestice ili nešto što je u toj boji. Sasvim super. Stigao mi još jedan paket, by the way, ovaj vlog ću nazvat paketuša i toliko mi je paketa došlo. Nix mi je ljubazno poslao neke novitete, kao što su, na primjer, ove trepavice. Ovo mi se full sviđa pakiranje, baš mi je pre cool. Ima nekih trepavica koje nisu baš za moje oči, ali recimo ova dva kompleta, odnosno ove dvije trepavice bi mogle mi odgovarati, znači Wispy Flutter i Fringe Glam. Također ovdje imamo hrpetinu kremastih sjenila. Ovo sam poslagala kao prema svojim nekakvim bojama, odnosno nešto što ja jako volim, zato što ove nijanse mi zapravo super stoje, s obzirom na moj poton, ne? I nešto što me jako zaintrigiralo, imamo Jumbo Lash. Ovo je liner koji je ujedno zapravo i ljepilo za trepavice. Tako da ovo moram isprobati. I pišite mi molim vas u komentare da li bi možda htjeli novi video gdje onako snimam i testiram novitete što se tiče make-upa. To nisam dugo radila. Tako da može i ovo usput isprobamo. Uputila sam se u DM zato što idem po adventski kalendar. Zato što sam danas naručila za darivanje na Notinu. I odmah mi je došla poruka da zadihana sam. Da su mi vratili novce jer nije bilo više na stanju, znači zeznuli su na webu. Tako da nema više tog adventskog, ali našla sam jedan drugi pa sad mislim da je zadnji na stanju pa nadam se, fingers crossed, da ću ga naći. Koliko si ti cute, ja ne mogu. Kako si to igračku stavio, ha? Otpakirala sam peglu, koja izgleda kao pištolj. Ovo. Dobro. Idem napuniti ju sad sa vodom, pa ću baš probati, iako nemam baš nešto zgužvane robe, ali budemo sad malo se igrali. Palila sam sad peglu i idem probati na košulju koja je užasno zgužvana. Stajala mi je složena, odnosno preklopljena u ormaru pa se zgužvala. Pa ne znam, nisam imala ništa drugo za test, pa idemo probati. Ja sam ugodno iznenađena. Pogledajte ovu stranu, s tim da se tek sad ufuravam zapravo u ovo i malo mi je teže jer nemam ništa kao podlogu, ali gledajte ovu stranu i gledajte ovu stranu, da ne pričam o rukavu. Definitivno se još moram poigrati s tim i prvi put to koristim, ali ovako na prvu mi djeluje dosta fora. Nije onako da će popeglat kao prava pegla, ali onako fino malo zagladi i ubijete jake nagužvane dijelove. Baš mi pišite ispod u komentare da li imate parna pegla okomita i kakva vam je i da li možda imate ovo Silver Crest, jer meni je ovo iskreno na prvu super, ali naravno budem vam javila dojmove kada ću to malo duže vremena koristiti. Znači doslovno mi je kaos u radnoj sobi, tako da moram ići sad pospremiti malo. Znači maksimalno sam polizala radnu sobu, doslovno toliko da je jeka u sobi. Eto, to sve govori. Evo samo jedna mala uvertira u sljedeći vlog. Prvi božićni ukras koji sam izvadila ove godine, orašar. Htjela sam vidjeti kako će se ponašati jer sam naručila nekakve nove ukrase, tako da
stay tuned. I mislim da ću se ovdje odjaviti. Ako vam se sviđa ovaj video, dajte jedan veliki like, pretplatite se na kanalu ukoliko već niste. Dolazi još jako puno dobrog materijala, osobito sad za Božić. Pišite mi u komentare što želite gledati možda. I to je to, hvala vam puno na gledanju. I vidimo se ubrzo u sljedećem videu. Ćao!